استودیو رادیو ریباز اف ام گهدار و شوپینرن می هجال هر دری دنباش نادما پیشکش کرنا بلتنا دمجمریه که فرمو سنوچا لکامپا در شکرانیا پنابرن روجاوای کردستان مراسمین بهداریا پاکروان پیشمرگه روز هاشم عبدالقادر بریوتچا اندامی کمیته نوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا محمد سعدون راگاند کو اردوغان رجدل سرگفن خاله و درباسی روجراتی چم فراتین نبا برگو بنگهن امریکیل و دواری هنا زنجیرات تقین تروری لعافرینا روجاوای کردستان هیم بردوامه رژیم اسد بر پرس ناوند الهفاتنه زندان صیدنای ده بدار ودکه دنباش لکام بازار شکران یا پنابرین روجاوای کردستانی مراسمین بهداریا پاکروان پیشمرگه روز هاشم عبدالقادر بریوتچا به بشداریا که برفراش جری خسنین پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و پارتین انکسل هولیر و باجارو کن و کامپین دن این هرما کردستانی و آمده بونا فرماندهین لشکر روز جدوه بهداریا پاکروان پیشمرگه روز هاشم عبدالقادر لکام بازار شکران بریوتچا و هنجی بردوامه ده مراسمین دوهده ین بهداریا پاکروان هاشم هجماره گوتن هاتن پیشکش کردن یک جوان گوتنا لشکر روز بو کوش آلیه مقدم دلوان روباری اندامی کمیته ناوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و هات پیشکش کردن ابروک غنبارن بوغر کرنا شهید قهرمان هاشم لبل غنباریه هری مازن یا حوال نوی سنگریه پیشمرگن هف سنگری وی جبر کدزانن حوالک لکیلک آوا کو پشتوانی وابو کو پالدری وابو جبوگ هشتنا آزادیه ابروکا جنا وابار گر حتی کو مهو پیشمرگه کی دگهین آسته کی بروانی گیرنه ج آخه ج کرامت ج گلک ماندیبون گلک زحمت گلک کت دینا خرج کرن حتی کو دگهیتا آسته بروانی کرنه ام به حوال خود تبایی سرفرازن ام همیشی پروژه شهادت نجبو بروانی کرن ج آخا کرد و کردستان ج گل خواه حتی جدار و زوین کردا ام آمادن خوینا خواه فدا و قربانی بکن لشکر روز همی پروژه شهادت نه پروژه قهرمانی نه پروژه فداکاری نه دامزراندن خواه حتی افرو اوا بریارا اندامی کمیته ناوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا محمد سعدون راگهان کو اردوغان رجدل سرگفن خوا لوی درباسی روجلاتی جمع فراتین نبا جبرکو بنگهن امریکی لوی دفاری هنه اندامی کمیته ناوندیا پارتی دموکراتی کردستان سوریا محمد سعدون گوت چارنویسا روشلات چم فرات مینا همو پارچه کی جخاکا سوریه ین گریدای بریار ناف دولتی و او چاره سرین کو خدمتا برجواندی وان بکه او صدما سرکه یا دربازبونا ترکی جبور روشلات چم فرات اویا کو پرزگریکان جدوزا کردیره چه بکه دفق قناغه ده سرکرده پارتی دموکراتی کردستان سوریا محمد سعدون جمال پرا فرمیا پارتی دموکراتی کردستان سوریا پدکسیرا راگهاند کو گفن اردوغان ین داویه جبو در باسمونا روشات چم فرات راستن و اردوغان رجده د گوتارا خوده جبر کو روشا دولت سوریه و شر وی برو داویه دچا و دی قوناغه که نو دست پی بکه او جی چاره سریا سیاسیه ترسا ترکان هیا کو کرد مافن خو د قوناغه ده ور بگرن لو ما او خو جی ایریشه کې لشکری دګل 15000 چکدارن ارتش آزاد و چته و تروریستان آمده دکه دبر هنجتا وگراندنا خاکی ج خودین ویره مینا چاول عفرینی کرن سرکرده پدک سی سربار کرو گوت روشالات چم فرات جواز جبر هبونا بنگهن امریکی لوی نافچه و جبو پاراستنا برجواندین خو و پشگردان به قصده لسر خاکی هر وکو تیزانین هبونا امریکا مینا گارانتیا که جسنور ترکیه را وک چاول هرما کردستان رودابو جبر کو امریکا هول ده پیاده جپککی جدا بکاو و ج ایرانی جی وقتینه و را دستکرنا نافچین عربی جهیزن عربی را و بجداری کرنا همو پیکاتین جواکی ده نافچین کردی ده ریو بریا نافچه ده جبو درست کرنا گش و هوای که آرام و بوی آوائی پاراستنا برجواندی خواه بکه.
محمد سعدون هر وسا گوت دوی پیاده ji bajarê min bicê derkeve li gor rêkeftina navbera Tirkiye û Amerîka de hatibû imzekirin û dibe ku Erdogan bi vî awayî ji dagirkirina Rojhilatê Çemê Furatê vegere û sazişê li ser bike. Serkirdeyê PDKSê dibêje gelo peyadê dikare ji PKK cuda bibe û hemû hêzên Kurdî bejdar bike di rêveberiya xwe de. Li vê derê pirsgirêk heye ji ber ku peyadê amadeya xaka Kurdistana Sûriyê radestî rejimê yan her hêzekî din bike lê Kurdan beşdarî rêveberiya xwe de neke. Me di Kobanê de dît dema ku rêxistina terorî Daişê dagir kir û serokberzanî hewl da hinek pêşmergeyên Rojava di nava pêşmergeyên Herêma Kurdistanê de binêre Kobanê. Lê peyadê got ez ê şerê pêşmerge bikim ji ber ku peyadê ne partiyeke serbixweya da ku biryarên mîna vê biryarê bistîne ji ber ku peyadê rêkeftin bi rejima Esed re imze kiriye û eger pêşmergeyê roj derbas bû tê wê wateyê ku beşdarbûna wan di rêveberiyê û li ser xakê de. محمد سعدون eşkere kir ku eger Tirkiye hinek top avêtin jî û şer jî kir lê wê derbas nebe mîna ku derbasê Efrînê bû ji ber ku rejima Esed jî hê jî bi hêza de her du bajarên Qamişlo û Hesekê de. Endamê Komîta Navendiya Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya محمد Sa'dûn tekez kir û got tevî ku helwesta peyadê ji enekesê nerîniye lê destê enekesê dirêj e ji bo peyadê lê li gor her sê rêkeftinên hewlêr û duhokê û bilgenameya siyasî ya ku bi navê kaxeza Kurdî hevbeş di navbera enekesê û peyadê de imze kiriye û hatîbû radestkirin ji bo opozisyona Sûriyê ya ku mafên Kurda mîna federaliyekê di çarçoveya Sûriyayekî yekgirtî de tekez dike. Serkirdeyê PDKSê amaje kir ku divê Encumena Niştimaniya Kurd enekesê tevgereke bilez di nava hêzên ku bandora wê li ser doza Sûriyê heye bike amedebûna xwe bide di bejdarbûna rêveberiya navçeyên Kurdî li gor şert û mercên Kurdî. Her di vê derbarê de serokê Hevpeymaniya Niştimanî ya opozisyona Sûriyê û hêzên şoreşê Abdurrahman Mustafa dibêje ew piştavanê operasyonên leşkeriyên Tirkiye Rojhilatê Çemê Furatê ne û hikûmeta demkî ya Sûriyê amade ye piştî rizgarkirina wan deveran rêveberiya wan bike. Serokê Hevpeymaniya Niştimaniya Operasyona Sûrî û hêzên şoreşê tekezî li ser piştevaniya operasyona leşkerî çaverêkiriya Rojhilatê Çemê Furatê dike. Serokê Hevpeymaniya Niştimaniya Opozisyona Sûrî û hêzên şoreşê Abdurrahman Mustafa tekeziyê li ser piştevaniya operasyona leşkerî çaverêkiriya Rojhilatê Çemê Furatê dike. Dibe ku bibe sedem ji bo vegerina penaberan li gorî Serokê Hevpeymaniyê dibêje. Her wesa çareseriya siyasî tenê ew e çare ye ji krîza Sûriyê re û li gor biryarên Netewê û Encumena Ewlehî Mustafa dilê dwanekî xwe de dibêje îş û azarên miletê Sûriya berdewam li ser destê hêzên Esed e û hevalbendên wê ji mîlîsyayên El-Eyranî û Hizbullah û El-Peyedê bûye û ev bi operasyon ciha dilxweşî û keyfxweşiya me ye. Her wiha Serokê Hevpeymaniyê got em digel hevpeymaniya xwe Tirkî kar dikin da ku hemû bajar û bajarok dibin destê grupê çekdar yên ser rejima Esed ve rizgar bikin û Abdurrahman serbar kir ku PYD tawan li dijî sivîlan li hemû navçeyan li salên borî de dikin. Diriya operasyonên kuştin û wêrankirina malan û leşkeriya neçar û desteserkirina û koçbarkirina û revandina bi darê zorê. Zêdbarî kuştinê û leşkeriya neçarî û binpêkirina azadiyan Serokê Hevpeymaniyê her wesa got hemû welatên sivîl hebûna wa red dike û xwenîşandanan li dijî wan dike. Serokê Hevpeymaniya Operasyona Sûrî da zanîn ku hemû grupên çekdar yên ser bi artêşa azad ve amade ne alêkariyê û beşdariyê di operasyonên çaverêkirî yê artêşa Tirkî bikin. Li navçeyên berfireh li Rojhilatê Çemê Furatê de lewma her karekî leşkerî li wan navçeyan di sînorê grupê çekdarên yê opozisyonên de be da ku selametî û jiyana sivîlan û yêkrêziya xaka Sûriyê li wan navçeyan biparêze û ev operasyon çi pêkhatekî ji pêkhateyê miletê Sûriyê armanc nake. Serokê Hevpeymaniya Niştimaniya Opozisyona Sûrî û hêzên şoreşê Abdurrahman Mustafa tekez dike ku armanca sereke ew e rizgarkirina miletê Sûriyê ji sitemkariyê û ji terorê û got hikûmeta Sûriyê ya demkî amade ye ku kar li hemû li wan navçeyan bike piştî rizgarkirina wan û serpereştiya dam û dezgehan bike û carekî din jiyanê vegerîne dezgeh û xizmetguzariyê li wan deveran. Zincîra teqînên terorî li Efrîna Rojavayê Kurdistanê hîn berdewam e.
پیدی جی جالیو خوا وان تقینان خود گره یا هری داوی تقینک لسریا راجو روداود انجام ده ولاتی کی سیویل شهید بو زیان مادی جی گشتون مال و ملکن ولاتین سیویل لی عفرینا روجاوای کردستان زنجیرات تقین تروری هین برداومه و بداوی نهاتیه که او تقین گروپین چکدار وقت الهلدانکت ناوبره هفدودا پیراد بن و بتنی آلیگرین پید وان تقینان لخوادگرن که بهانین گرتون و بنچافکرنا ولاتین سیویل جالی ترکیه و بهستر دکن و خورتر دکن لخوگرتنا پید جی تقین تروری دهیلا که ترکیه و گروپین چکدار به سربستی بکار تبلیغاتی و گرتن رابن داکو به بهانه هبونا گروپین وشارتی ین پید بگرن و بویا که کار دزیه و خواستنا پریان لهمبر سربست بردانا ولاتیان بخوازن هروها بشک مزن جه سروشتا عفرینه هاتیه شوتاندن به همان بهانه که هین چکدارن پید لچیاین عفرینه هنه د 13 برچلیان سال 2018 در دوره دمجمیر نه شوی تقینک لپیش نانبیشخانه ابو عماد لسر ریا راجو نزیک هر دو دبستان فیصل قدورا کون و دبستان ریفیه چیبو د انجام دا ولاتیک کرد شهید کد و زیان مادی ین گران گهشتن مال و ملکن ولاتین سیویل جکسین هاتنه ناسکرن ولاتیه بناوی زکی شکری جمالباتا دیله کوبوبو قربانیا و تقینه زکی شکری کار چیکرنا ماتوران لناواندا باجار عفرینه لسر ریا راجو دکر و دا انجام تقین تروری دا جیانا خوش دستا و شهید بو. ده همان روژه دا اودای غضب الزیتون کو پید او اودا لخوا گرتیه تقین ریا راجو یال پیش نان پیشخانه ابو عماد لخوا گرت و دا خویانیک لسر مالپارا خوا راگهان تیدا بحثا کشتنا چتایان کر بیکو بحثا شهید سیویل یکو بناوی زکی شکری یا کدوی تقین دهاتیه ترور کرن بکه. همان اودای غضب الزیتون د 6 ماه 8 سال 2018 کشتنا اندام انجمن خوجهی نافچه شرع عکاش حاجی احمد یش گوند درسوانی لخوا گرتو بو پشترا هاتا خویا کرن کو عکاش حاجی احمد جالی گروپ چکدار ین لعفرین هاتبو ارمانج کرن و هین دیجان دمایه و جیانا خوش دست ندایه و تو تکیلی و پیوندین پیده بوی اپراسیونیرا تو نبو جبرکو دماکو خلق چویا جهوی ترمیوی نل جه خوابو بویا که گلک پرس درکتن میدان وقت پیوندین پیده بهن گروپان را یان اودای غضب الزیتون هر لسر به گروپین چکدار ویا و بتنه پیده وان اپراسیونان لخوا دگرن. جبلی غضب الزیتون مالپارا یپگه و هاوار بفرمی تقین عفرین هر دم و دمکه ده لخوا دگرن و یا بالکش کو ارمانجا سیویلان جی لخوا دگرن. نخاسم لگنده گولیا جور یا نفچه راجو ده 19 ماه دهان سال 2018 ماینک دهن ولاتین سیویل ده تقیه ولاتیه بناوی علی بشیر علی شهید بو و برای وی و برازه وی بریندار بو. مالپارا هواریا پیده او تقین لخوا گرد که دوی تقینی ده بتن سیویل ببون قربانی و تو جگدار دوی تقینی ده نهاتن کشتن و او یک به اپراسیون که لشکری بناف کر و گوت که چه هاتن کشتن به طایبتی دوی روژه ده تو بویر جبیلی تقین ماینه که به تراکتورا علی بشیر علی ده نهاتبو رودان. جدسپیکا در باسپورا ترکیه و گروپ چکدار جبو عفرینه و وکشانا پیده جبو دورین در دور حلبه زنجیرا تقینان بردوامه و بتنه خلک عفرینه راست زیانان دین و مال و ملک وان دین رو خاندن و مترسیا کم مزن دنا وان ده تی بلاف کرن. گودار شوپینرین مهجا بولتنا دمجمیر یک بداوی هات تا بولتنا دمجمیر سه و دمین خوشیه ده.